So uma sikhuluma ngejudge lezulu sifike silikhanze ngemithi yakhona eyakhiwayo even so likhanve ngemithi yakhona eyakhiwako and then ubese uthola that bed khona usiko lentiwayo with that bed ekuba yiyo leya bed leya ekhona ukukhondema lawo ma spirits awuyibulala khona kwentawo kina bese ayidedele ehamba angeke ngilume angithi yimo kwentawo wena ufika sekuredi vele uthatha la nyoni bekhona kwentako kuye bese ayidedele ehamba uyirelease bathathu bafake leyo nto so that ingeke ikhona ukuthi ifike iyone because umuntu angaphahla abika athi ngisayolanza into yokubhula or athi ngisawuphakamisa amandla thola ukuthi idloda lamkini yabona or uthi uyamfaka leya kanti yiyo eyofika ivale kube mnyama kakhulu so it's very very important ukuthi ubone ukuthi umuntu uphiwe maphi amandla before uthi umfaka amajaji yabona because ijudge nejudge line industry yakhona yabona angeke uthi ubulala ungenanzabana next ubese uthi hayi mina vele mangathatha ijudge lezulu why ngoba phela noma ngavele uthathe yona lela semgideni tshate intaba ngoba likufanele vele because vele labantu it's either aba clean noma abangekho clean umsebenzi walo lona ukuthi ijudge indzaba nje alikhona ukuaffecta because laba abanye banesithunywa and isithunywa simfuna umuntu ongcolile yabona sihlele ukufuna siclean kakhulu yabona bayathandaza abanengilosi so laba bantu labo it's a must ukuthi bathole into eclean